بله از جوارنا گرافیکا اپراسیونا کنترل کردن رقای پیشکش بکم اینفوگرافیک که مجوره آماده کریه ایرو شر کنترل کردن رقای دست بکر رقا وکه هند زانن دیزانین پایتخت داعشیه لسوریه و هزین سوریا دموکراتیک جدو سنگران و پیشته دچن جبو که رقای بخن بن کنترل خواهج آلیه سلوک و هند بینن سلوك جندي سلوك وبري دستي داعش ده بوش دستي داعش درخست نها هزين يباجي شرفاني نباجي الودرينا جه آلية سلوك و 9 كيلومتران بيشتا چونه هزين سوريا ديمقراطيك وحطانها لوي محوري شر بردوام دكه هر وهل محوري عين عيسى جي كو قرارگاه يعني نافندا اوپراسيونيه هزين سوريا ديمقراطيك لوي دري بجيبونه جوي دري اپراسیون اداره دکن 10 کیلومتران هزین سوریا دموکراتیک ج عین عیسی جی بر به رقای و چونه یعنی لدو محوران ها شرعیه لمحور سلوک پیش دادچن هزین سوریا دموکراتیک هزین سرکت لسلوک و لعین عیسی هزین شروانی یپگینه هزین یپگینه هزین سوریا دموکراتیک دخوازه ج آلی باکور رقای و وی باجاری بخواه بین کنترل خواه و در باسی ناوا و تاخه ببا دو گرافیک داش دیاره دو محورین سرکه نه هنه هزین سوریا دموکراتیک دخوازه جوان هر دو محوران در باسی ناوا رقای ببا آلی سلوکه آلی دنجی عین عیسایه هر وحال بندا و تشرینجی که سنترالک گلکی مزن یا کهربایه طبقه او جید بندست داعش ده حتی نهال داره تشاركي دست بينكريا شر جران لآلي سلوكو عين عيسى اللي جورا كو هيزن سوريا ديمقراطيك ادعادك هيزن كو ويد كنترول كرنا الرقاية دا بشتار ببن امي جوارا بين سر اكراني هند بينن بتفايل جورا كو هسدت بيجي 40,000 شرفان ويد في اوبراسيوني دا جه بگرن جوان 40,000 و 20,000 يكينين باراستنا قال يبگيبن و 5,000 يبجيبن يكينين باراستنا جني و 500 لشكرين سوتولوجي دفي اوبراسيوني دا جه بگرن هر وها لواء هزين رقايجي و 4,000 بن لواء التحرير 1,500 لشكرن لواء شهيدين رقايجي 3,000 كتيبايا شهيدين حمام تركمناجي 500 لشكرين وان هنا لواء آزاد دين رقايجي 3,000 ولواء شورشگرين گري سبيجي 3,000 وتدا جه بگرن اف بيگمان لگوركو هزين سوريا ديمقراطيك ادعا دكي بفي اواهي ايرو د كونفرنسا که روزنامه وانی دا بر پرسن هزين سوريا ديمقراطيك لعين عيسى راگهاندن كوانا دست به اوپراسيونه کرنه بريت ميكورچين و نري باراك اوباما شرل دجي داعش دا گوت هايوان جوه داخوانيه تنه لوك برنسيب وك مبدا او پشگیری و اوپراسیونی دکنو لگورا کو بريت ميكوركوت و تركي جي بشك جوه اوپراسيونا کنترول کرنا رقيبه